Hello gagaya, matutudo nga aldaw na imbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Manipod man kanikab sa at maring saan napudno nagantintay patangatangay drama kanibasa itagundaway. Nga makablawa man pay da LC Tomas dita Tarlac from Regine Concepcion, Emerose Villanueva dita Pinaripad Sur Aglipay Quirino, kan Faye Dakanay dita Riyadh from Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Maring. Dear Manang Bianang, nakababain da ito nga inakpay drama kan kangam sana balik ko nak, tasan matapud no tinagan nga inusar ko. Naimutak, ngam nalaingak ngagdawat. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak. Rogyak ti agsalaysay. Nanang, kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasanungatan. Ay kat agdiskitar ta, anak ko. Inak pa'y la umutang kin ni Antim Amaring. Naimbag ano, da kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na, tanatyambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang, da kayon timapan, tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepasak latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy, umasidag kayo mat kanyakon. Awana hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay sana nadidigra. Ay sawan latamukaon. Jackpot siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, Manang. Nawan latamukon kunak manain. Basta awang kwarta kamay pautang kaw. Iso pasensyakan garait. Sige nga rod, Manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad nanang. Imotang kakankwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosen, maka-flight takton nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, ta si dadaan at tumulong, ngamjay mismo akabsat ko, naimot. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybayan yun nanang. Ti amon siguro ni auntie, sa anak ka maka-abroad. Iso ang mabuting ngagpautang, ta amangan no saan tayo ang makabayad kan kwana. Huwag nga taa, alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jack pa'y rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din tapno malpasan. Awang mga rod kwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talaga nga interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Ta nagrigat ti biag ti pagilyan tayo. Makastruk ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kayat ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba guys? Wen Manang Maring, flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana, tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas long trip? Wen nga rod Manang. Agad, kaya't nga tatagbalon iti daeng.
Ha? Pabalunak man iti daing jay ka anak ha. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na abroad. Ay, jakla mo, Manang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan-anad kay ti biyahe grasya, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daaw mat day di akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay, anak ko. Ta'i di naamuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmutan. Kitila mait-itid na pa yung ipapabalon kanya. Ay, jak man amo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagijay. Ngem di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga ruda, anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nagflighten. Kaya't ko kumamot agaply nga maawang magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka laang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnaw mayat. Alamang nga rod tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mo nga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrawd kaawang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita Manang Maring. Ibagam ta saanan nga gabrawd. Gastos laeng dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Itaam namidwa na peke ni Gracia. Nakatsambalaangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro, Manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwartada ngam siyak. Tano siyak, adang amin yor urnungak. Isu apasin siya kan, ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na apabuludan ka kano iti busbusam nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga agururay diti waiting shed. Da kayo magayam, ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kinadamodak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam Manang. Itulod kon iji airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, no kasta!
Ag-flight kan, kaanakan. Wanante, apay nga, di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saan ang tadaing, ante? Ako na yung baglabalo na medyo abroad. Kaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa amwanti. Oh, imposible mat adida imbaga ti sweldo yo ijay. May mayat matla ang nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akit, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na, narakupang ka man dunita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, wine. Di ka agdanag, ta ilaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit inak mangala iti balunam am merinda am ijidalan. Nagluto ak iti suman idirabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin apim manaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam tulang asa. Bigla matasiming po ni ante. Nakasupsuplada idi umut-utang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bay amlatan niya ti makitam kan kuana anak kau. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga roden oray pang lunch lang iti sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapay laang. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka dia bulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan nan amanang. Ay kat, nawadwad mga rod turnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kalo kayat mo ti umay kamangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mo restauranten Alan mapantay dya sintro, tayo dya tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kunada nga road. Ay ka, mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog ka matlaang, manang. Ay, wala roday. Ay na, iso na laang ta. Problemak nun nyaman ti masidain to nagsapan. Dumagas taman ije palengkay ruday, tayin tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtext nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan.
Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaunget pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta. No jak gumatang iti naimas amasida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagarin. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laeng. Ngamsak mo ti pinagbayad na kanagin ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit at nakabroad dan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit lang dakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Nala, awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagak laeng manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak kau. Katuon uraya kanak kau. Ninagana kong ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanakak. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, siyempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman ak ngarod anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng, nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Agyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger wano pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbiti ka dat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat ta iti papanam tailasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayak langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano adan di package, lukatan tayo adagusan, garet, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangin na di department store. Naimas dagitoy. Ay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam aning garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi kumatoy package na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat da iti paw ita para kenkwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kabsat yo ka din ni Sir Rudy na. Wan, siyak ti inauna kabsa na. Sige ngar na. Tanay, adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga ron, tada ipapirma ka na kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package.
kasta kadiday ta simmang pait, Manang. Wumait, nalukatan matasigod. Ah, Mas daawak nga raw. Tapi akasta ti itsura na simmang pait. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngem naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. anya. Nalayawin mo ta package mo kabagay stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaun. No ikan nakting kyaw. Ngam no saan ayos lata kabagays. Hello, anak ko. Naawat kaun tay package. Ang yaman Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam jay impawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Ha? Nay, awan mo't nakita akas ta iti package, anak ko. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na imbag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabasi tapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kun nabalkot itinalabasi tapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasyak ti imuna anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mat imbagakken ka, asigodan na nalukatan na si Mang pati package mo, Rode. Apaya siya ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang, Apay atapam, asyak ti nang lukat iti dayjay. Pagatapan nakakabsa mo, pabasulan na. mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan nyo pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta oray ti pungtot na kanyak, kat nagdamagaklaang matanak ko. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor dayjay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo't ton. Pasensya ka anak ko. Awanak mo't ngamin inisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo tatang. Nay, imadumot ti taraken mo aburias, Manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo ti kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartaraka nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idi ti taraken mo. Ngam imadumutan. Agkat talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatangak iti adu at taraknag. Ay nawanan. Apa na pasabag tinastoy. Apa yan, manang maraing? Anyat sang sangitam di ta kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Allah, naudatal damot amin Apa yan? Ay, nagsakit nga road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga ti punak. Awanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Ay, awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak maawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw? Anyat ipudnaw? Jay mapukpukaw arilaw.
Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ha? Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok dayjay kat isuting gatang ko itinagado aboryas. Anya? Ang mawamalang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagijay tarakeng kon. Ay awag man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang keng kuana kabagays. Sapay kumata mapakawanak. Kunak nawanan pagbaliwak. Kunak ni bakbakit ko latan tikas jay nga ugali. Ngam bayat ti panagbakit ko ma'am amiris ko dagiti bidut ko. Mababainak kadagiti kakabagyak, tunggal makitak ida, gapoy ti tratok idi kadakwada. Ngam kit di pagyamanak ta nasaya at dalat ta kanyak. Alakastan, tugayim mo maring. Alagagayam di tanti nagpatinggan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot po ni Papa Imutlang kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.